Nalazimo se u područnoj školi Škarićevo. Naša zadruga nastala je 1. travnja 2000. godine i zove se Maslačak. Brojimo 25 stalnih i 12 povremenih članova. Sastajemo se svake subote. Osim pčelarske imamo i 4 sekcije, cvjećarsku, voćarsku, povrtlarsku i ekološku. Bili smo u Beogradu zahvaljujući županiji i gradu Krapini. Evo, učenica je rekla zapravo te neke osnovne stvari o zadruzi. Mene zanima, danas se skupilo jako puno zadrugara, svi su jako zainteresirani. Je to i obično tako kad se sastanete subotu? Mi se svake subote sastajemo u 10 sati. Učenici dolaze redovito, viši razredi koji pohađaju školu u centralnoj u Krapini dolaze također subotom, a mališani od 1. do 4. također. Čak imamo učenika iz Ljudevita Gaja koji su danas došli. Radimo uobičajeno, zavisi od godišnje doba. Sada je najaktuelnije uzimljavanje pčela, iako je lijepo vrijeme, ali doći nam hladni dani. Uzimljavanje pčela, stavljanje češljeva, slabija društva koje jesu. Njima dajemo medonosne pogače i poslove koje obavljamo učenici rado rade. I prema afinitetu imamo pčelarsku zadrugu, imamo 4 sekcije, voćarsku, povrtlarsku, ekološku, tako da učenici vole raditi i zainteresirani su za taj posao. Pčele rade propolis, a mi ih onda stavljamo u bočice i stavljamo naljepnice i onda je propolis gotov. Mi tu delamo čudomix, u njemu se nalaze najbolje stvari iz košnice, to su cvjetni prah i matična mliječ, propolis i livadni med. Ako kupite čudomix, onda nemojte ga uzimati sa metalnom žilicom, nego sa plastičnom, zato kaj metal matična mliječ ne podnosi metal. Ja sad slažem okvire i onda budu poslije moji prijatelji ih bušili, pa budu provlačili žice i onda stavljali vosak. Prvo moramo naciljati rupicu, onda ju probušimo, onda davamo njima, oni onda provlači u žicu, onda ide na vosak i onda se stavlja vosak. Ja ovdje punim ove kalupe sa voskom, da dobijemo figurice. Sad ću vam pokazati kako se vrca med, makar sad nije sezona za vrcanje meda. Imamo livadnu, imamo od agacije, onda svega uz biti. U medenjatke idu brašno, med, šećer, jaje, margarin, orasi, cimet, limunova korica, jedna velika žlica sode bikarbone i mlijeko po potrebi. Kad se male ruke